Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 ya. Halaman 5 sudah kelihatan tulisannya? Udah Pak Ustadz. Sudah, mangga silahkan. Monggo, monggo mangga orang Sunda ini mah. Mangga, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh orang Sundanya keluar, audu. Audu Bismillah. zal. Jangan A'udzu. audu ya. Auzubillah, zalnya agak rapuh dikit aja. Audu. Jangan auju juga. Kalau orang Betawi biasanya auju. A'udzu. Orang manapun kalau sudah belajar auzal ya. Bukan kalau orang Sunda Oke. audu. Auzal. Ya, agak rapuh dikit. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Iya. Sayanya jangan sayin, jangan dibindengin ya. Syain biasa aja. Sama kodnya kalau kolahnya keluarin. Gini ya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in. Jangan syai'in ilma. Coba lagi. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kemudian Lawallaita minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'ba. lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Kemudian Walanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. falanaqus falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian Bu Sarda di Malaysia, orang Indonesia. Silakan. Hadza Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Walaqad ja'alna fis samai burujaw wa zayyanaha lin-nadzirin. Ya Iya, Allah tak kuat, kenapa Pak. dipaksain? Bagi dua aja. Walaqad Kemana saya, Bu? ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin. Bagi dua ya. Boleh juga berarti ya buruja wa zayyannaha. Walaupun tinggal sedikit nggak apa-apa. Karena nyuri napas itu haram gitu. Nanti tinggal ulang dari wa zayyannaha boleh ya. Boleh berhenti di buruja atau di wa zayyannaha. Ya, nanti tinggal ngulang lagi. Coba Ya, dibagi dua. Jangan dipaksain nanti napasnya hilang habis. ulang lagi ya, Pak. Boleh. Walaqad ja'alna fis samai buruja. Iya.
Dari mana? Buruja ya? Dari Pisama boleh, dari Buruja boleh. Fis samai burujau wa Wajai wajai zayyanaha weh. Eta mah kan zai atuh. Wajai wazai wajai weh, wazai. wazai Orang Sunda mah gitunya keras, wazai, bukan wajai ya. wazai Wazai, wazai. wazai. Ya Eh, Allah, Ari iya. di Mekah teh ada air apa teh? Di Mekah Jam-jam, Zam-zam, bukan jam-jam ya. Orang Sunda oh mah air jam-jam. jam-jam. Orang ge sami gitu. Hayang air jam-jam euy, air zam-zam. Zaitun, Zainab, Zainuddin. Orang Sunda mah Zainuddin teh pakai jet, ya, pakai J. Padahal pakai Z harusnya Zainuddin. MZ tuh kan. Kiai ya, Kiai Zainuddin. Ya. Ayo tuh Zai, wazai, buru jauh, Wazai, jamnya keras, buru jauh, wazai rapuh ya. buruja. Mm-mm. Fis samai burujau wa zayyanaha linnas. Wazayyanna, nanya panjang. Wazayyannaha. Fis samai burujau wa zayyanaha linnazirin. Fis sama, fis sama'i burujan wazayyannaha linnadhirin. Kemudian Innahu in inna wa'dahu, inna inna wa'dahu. wa'dallahi haqqu wala Hakku, hei 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 hei. Hakku haqqu. nyambel. Inna wa'dallahi haqqu wala yastahiffannakal ladzi Allahu Berarti, Akbar di mana Pak Ustadz? Saya berhenti, berartinya saya tadi nggak tahu berhenti di mana. boleh di Ya walayastahi fannak gitu ya. Panax. Heeh. Oh, Sok nggak apa-apa walayastahi fannakal. wala yastahiffannakal ladzina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Tuh, saya mah nggak pernah ngerokok jadi napasnya kuat. Saya juga Emang busana enggak, suka rokok taras kami. Orang enggak, olahraga berarti. memang olahraga Iya. mah enggak. Heeh. Ngerokok mah taranya, alhamdulillah. Tengah. Terus walahum. Azwahum Halo. fiha. Ya, Pak Kunaon Ustadz. tadi mah hilang? Hah? Hilang? Iya, biar mah hilang. Oh, nggak tahu Pak Ustadz. Sok lagi. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha. Nah, gitu. Boleh berhenti gitu. Di mana Wahum. lagi? Wahum piha. Wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di situ bisa ya. Azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian Yasin nih, ittabi'u. Bila bisa berhenti dia. Yas'alukum bisa, di ajro bisa ya. Ya. Ajro wahum juga bisa. Yuk. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Eh, Ajro. Iya jadi panjang ya. ajra. Oh, Jadi panjang ayuat kan. oh ya. Ittabi'u man la yas'alukum salah Ya Pak Ustad. ajro bener. Ittabi'u man la
as'alukum ajra. Iya. Dari Ajraw boleh. ajra. Ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kalau kuat sampai selesai boleh, nggak kuat bagi dua gitu ya. Ini nun Iya. mati atau tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah an jadi ayu sol. Silahkan. Ayyusol Ayu sol. miu miyaumi Mi yau 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 ya mi yau. miyaumi Mi yauma'id mi yauma'id. Oh, iya, ya Allah, ya Robbi. Iya, Pak Ustadz, Itu salah. naon sok lagi mana? Mi Mayauma'id mi mi eh, mi 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 mi. oh Udah oh, iya, ngantuk nih. mi miyauma'id Iya. Di Malaysia jam berapa? Setengah satu ya? mhm, Oh ya beda 1 jam kan sama Indonesia kan? iya Ya nggak apa-apa sekali-kali begadang ya, begadang ngaji. Orang mah begadang main bola, gapleh, emang ngaji lah kali-kali. Orang mah bangun-bangun malam, sholat malam. Sama aja kan ini juga ibadah ya. Mayu iya. minu. Mayyu'minu billah Mayu minu billah. Kemudian. illa ayyasha Allah Illa ayyasha Allah. Iyaquluna illa kadhiba Yaquluna illa kadhiba. ayyatiyani bihim jami'a Ayyatiyani bihim jami'a. wujuhu yawma idim musfirah Wujuhu yawma idhim musfirah. dhahikum mustabshirah Dhahikatum mustabshirah. in huwa illa wahyu yuha. Hanya kecil lagi. Ada yang pertama doang. Oh In oh, huwa iya. illa wahyu yuha. Ayo. Kecil nih H2-nya. Yang gede yang pertamanya doang. Iya. Ya. Ayo. In huwa illa wahyu yuha. Nah begitu. Kemudian. Allamahu sadidul quwa. Kangen sama Bu Rehan nih kayaknya shinnya ya. Nggak keluar. Shin. Ayo. Ain. Al Ain. a- Ain. Ain. Allamahu sadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. La ibratan liman yakhsha. La'ibratan liman yakhsha. Liman yasha'u wa yarda. Liman yasha'u wa yarda. Wailu Wai yawma lui wai idil wai 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 lui. wai Wai jangan wa wai lui wai. wailul Wai wai wailui wai wai wa lui. Wai lui. Wai wailui lui. Wai lui. Wai 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 ah. wai 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 lui. Iya.
Wailu yauma idil lil mukazzibin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Fi jannati yatasaalun. Jimnya keras lagi. Oh Fi iya Pak Ustadz. Jakarta, Jatinegara. Fi jan, Fi ayo. fi jannati Ya tasaalun. dibaca lagi. Oh, Tasa, iya ya iya tasa, ianya dibaca lagi iya ya atuh. Allah ya Rabbi astagfirullah. Lagi. Fi fi jannati yatasaalun. Fi jannati yatasaalun. Kemudian yang ini wadillim. Wadzillim miyahmum. Wadillim miyahmum. Awa abaunal awwalun. Awa abaunal awwalun. La yaghfirullahu lahum Lan yaghfirallahu lahum. illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu min ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Das. Fawailul Ya, fawai. Fawai. fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul Yao, ladzi yao, ini yao deh. Yau, yu'adun. yau jangan Yau, yau. yau, Yau. yau, yau. Ya, yau. Fawailul fawailul lilladzina Fawailul, bukan kafaru. pawail. Hei, orang Fawail, Sunda nih eh, kelihatan. Fawailul, fawail, pawailul. Fawailul. fawail. Mm-mm. Nerakawel. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ya Yau Allah, jangan yao. Yau. yau, Enggak lah iya, yau. Yau. Mm. yau, yau, Yau. Jangan yau. yau. Ya. Cau jangan cao. Cau. Yau. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihim. Yaunya dilatih ya. Masih yau aja. Iya ya Allah. Yaumihimul ladzi yu'adun. Kemudian famas ta'u. Famas famas ta Famas famas ta'u. ta'u ayyajharu wa mastata'u lahu naqba. Famas ta'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kemudian
Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Wa ma illa wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Illa illa ay yasha Allahu rabbul alamin. illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kemudian Qulu yajri kului kului weh, kului kului, kului, kului kului weh, kulluy ah. kulluy yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalin musamma. La Kemudian ayatil liqaumi likau. yadhakkarun. Kau dan Oh, aku suka ya dengan kau, Allah, ya kau. Penyakitnya oh, itu, likau ya. Penyakitnya itu sedikit lah. iya. Ntar juga La hilang. ayatil liqaumi yatafakkarun. La ayatin liqaumin yatafakkarun. May Kemudian yatabaddalil kufra bil imani faqad dolla faqad sawa faqad as-sabil. qalqalah atuh faqad 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 famay yab famay faman yatabadda yatabaddalil. Ayo Juihan. may may Mai ya, mai. yatab Ya. may yatabaddalil kufra bil imani faqad dolla sawa as-sabil. Man yatabaddalil kufra bil iman. Jadi panjang kalau berhenti. Bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Enak Saras kan suaranya ya. Udah lumayan tuh. Tuh, Famai. Bu. Fa famay ya'mal Male. misqala. Ada le-nya. Male. Male. Jangan ada Oh, e-nya. iya. Famai ya'mal. Iya, iya Pak Ustadz. Famay ya'mal misqala darratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Inna bis samawati wal Innafis bukan bis. inna bis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Kemudian Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dallun. kurang nyamber ilahnya ini ya Kurang ya? temukan. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ayo. Ya.
rahmatu mir rahmati rabbih illa dallun. Illallah. Kemudian yauma idin. Ya. Su'alahum يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu bukan, taqillah. bukan nabi, jangan. Ya Oh, ayyuhan oh, nabiyyut taqillaha, jangan takillah, taqillaha kan iya, tipis sebelum pada Allah. iya. Ayo, Oh, iya. Iya, ah, Pak Ustadz. ayo. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum Iya, yudha'af ma eh, qardan hasana yudah. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ma uridu. ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kemudian Wa yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah punya kehendak ya, Allah yang mau menyesatkan orang, Allah juga yang memberikan petunjuk dan hidayah. Makanya kalau kita sudah diberi petunjuk sama Allah, dijaga petunjuk hidayah itu. Jangan sampai melenceng. Ya. Nun mati atau tanwin ketemu ba. Ini iqlab. Nun mati ketemu ba. Bunyi N-nya menjadi berubah menjadi M tapi bintang. Mim ba'd. Mim ba'di. Mim ba'd. Ya. Mim ba'd Mim ba'd. nurum baiti Nurum baiti. abadam bima Abadan bima. kafirim bih Kafirim bih. awanum bain Awanum bain. al ambiya Al-anbiya. wadaikum bih Wadaiqum bih. mim ba'as Mim ba'as. bagyam bainahum Baghayam bainahum. hilhum bihadza Apa? Hilhum.
Yang bener lihat, ngantuk nih. Coba lihat lagi. Ya Allah, ya Hilhum, Rabbi. enak wae. Baca, lihat yang Hil bener. iya iya Ayo Pak coba, Ustad. ayo. Ilum bihada. Iya, hilhum. Hi hi hilum bihadza. Lijambih Lijam, jim keras ya. Lijambih. hadza mughtasalum barid. Hanya panjang. Hadza mughtasalum barid. Hada hada mughtasalum barid. Zalika raj'um ba'id. Dzalika raj'un ba'id. Kullun kullun nafsim bima kasabat. Syala. Ulang lagi. Kullu nafsim bima kasabat. Kullu nafsin bima kasabat. Khabirum bima ta'malun. Khabirun bima ta'malun. Kemudian besar. Nah, Iya Pak Ustadz. ayo yang bawahnya. Oke. Allahu latifum bi'ibadih. Allahu latifun bi'ibadih. Bikulli syai'in basir. Syai'im. Oh iya Iklab. Pak Ustadz. Syai'im. Ya Iya Pak lagi. Ustadz. Mhm. Bikulli syai'in L-nya jangan ditahan. basir. Bikul lisyai. L-nya jangan ditahan. Bikul lisyai. Bikulli syai'in basir. Bikul lisyai'im basir. Alhamdulillah sekarang mah enak. Satu lagi ya, jam 12 di waktu di Indonesia, jam 1 di Malaysia. Ada yang ngaji Iya malam-malam Pak begini, Ustadz. jarang ya, nggak ada mungkin. Aduh, Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting hasilnya pinter, pandai, ini udah enak ya. Insya Allah Pokoknya ngaji amin. kalau udah ini udah enak aja. Ya, Fa'ambatna fiha iklabnya mana? habba. Fa'ambats hamas. Fa Fa'ambatsna. fa'ambatna fiha habba. فأنبتنا فيها حبا kemudian Fakanat haba'am mumbassa. fakanat fakanat haba'an mumbatha kemudian Rasulai yatlu alaikum. rasulan yatlu alaikum Wa ma yambagi lahum. wa ma yanbaghi lahum ain ad'afam Ad'afam mudha'afah. ad'afam mudha'afah Qulubu yawma idin yao yao wajifah. yao 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 Yau, jangan yao iya yau Pak Ustadz. Ya Allah. yau jangan yao atuh teteh
Qulubun yawma'idin wajifah. Salah apa ya? Qulubun yawma'idin wajifah. Kemudian Kalla layumbadanna fil hutamah. kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ulaika fi dhalalim ba'id. Kullu kullu ummatin bi rasulihim Kullu ummatin bi rasulihim. wa huwa waqi'um bihim. Wa huwa waqi'un bihim. Wallahu ra'ufum bi ibadih. Wallahu ra'ufum bil Oh, salah. ibad. Mana tadi? Wa Ya, hah? salah. Ini? Eh, Enggak. kena kenapa jadi bi ibadihi? Astagfirullahaladzim, ya. Iya, Ngantuk. salah. Lagi. Lagi. Astagfirullah, Tenang. ya Allah. Iya, salah 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 mata, udah ngantuk. Ayo diulang deh. Astagfirullah, ya Astagfirullahaladzim. Allah. Ya, tidak apa-apa. Wallahu ra'ufum bi'ibad. Wallahu ra'ufun bil ibad. Kemudian Lafi dolalim ba'id. lafi dhalalim ba'id. Sanas pa'am Sanas bin. lah. Ngantuknya yakin ini mah. Sanas. Lanas. Ya Astagfirullahaladzim, Robbana, ya ndak Allah, ya Rabbi. apa-apa, diampunilah. Kumaha horeng atau ditunduh madanya, terus lanas. Ya Allah, Mhm, astagfirullah. iya. Lanas fa'am bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Malam ya'dam bihil. Bukan. Malam ya'zam Oh, gitu. malam ya'dam bihillah. Ma malam ya'zam bihillah. Alhamdulillah ya internetnya sudah bagus sekarang. Biasanya ngek-ngekan ngaji teh. Iya Pak Ustaz, sedih Alhamdulillah, saya. alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Sarah sudah membantu pesantren kami, sudah membantu internet dan segalanya. Nah, semoga Allah mengganti berlipat ganda. Kalian yang berbuat kebaikan insya Allah ada pahalanya, ada balasannya. Amin, insya Allah. Terima kasih, semoga cepat tamat biar kita bisa ke Quran ya. Biar bisa Amin. ngajarin kepada yang Allahumma amin lainnya. ya Rabbal Alhamdulillah sudah alamin. banyak kemajuan. Kalaupun tadi ada salah mata ya namanya juga udah ngantuk jam 1 di Malaysia, jam 12 di Indonesia.
Iya. Tepat Oh, pukul 12 lebih 1 menit. Terima iya, Pak kasih. Ustadz, ada salam dari Mbak Raihan. Saya lupa. Oh, alhamdulillah. Salam kembali. Waalaikumsalam. Suka ketemu masih? Masih belajar? Masih belajar dengan Alhamdulillah. Sama Mbak Bu itu Siti ya, sama Bu Raihan. Era kalau nggak salah. Bu Raihan. Bu Ya, Siti Raihan? alhamdulillah. Ya, Bu Siti Rehan I- kan. Bu Era juga heeh, suka belajar sama beliau juga. heeh. Bu Era Surabaya tuh. Oh, iya, iya. Iya, beliau juga udah ada Iya. kemajuan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm, Ya, salam Insya kembali. Allah. Kapan kita mau ngaji lagi? Udah pinter Aduh, nggak mau ngaji eh, lagi. Tapi nggak apa-apa sih ya. Udah pinter ini. iya. Tinggal mengamalkan ilmunya. Dia lagi sekarang sibuk pekerjaannya dua rumah. Oh, katanya mau pulang bulan September nggak jadi? Oh, udah Nggak lewat jadi ini. kan sekarang mah. Oh iya, Ya nggak diperpanjang boleh lagi. jadinya, jadi Iya, tutup kan. Saya baik. juga nggak jadi balik. Ya nggak apa-apa lah dikumpulin dulu ya nanti. Pulang juga ke Indonesia, di Indonesia juga sama pada kasihan kan, yang karyawan Iya. di pabrik-pabrik pada diliburkan, di PHK, pada kasihan juga. Ya kalian nggak bisa pulang kan gaji mah tetap ya alhamdulillah ya. Iya. Insya Allah, iya Iya Pak Ustadz. mendingan mendingan begitu dah daripada yang di Indonesia kan kasihan juga tuh di PHK, mana anaknya 5, anaknya 3, kasihan banget. Iya. Ya mudah-mudahan segera berakhir ya virus corona ini. Terima Amin ya kasih untuk Allah. semuanya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.